Naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Peace Media Empire, aha twicaye akaba ari muri Peace Media Records. Twakiriye rero
aba guest batandukanye harimo Gisela wo muri uhaha sibyo Gisela subuza abakurikira Peace Media basuhuze tu. Ndabasuje cyane, nitwa Gisela, abanzi muri filime uhaha series umukororombya, nkaba n'Imana yo kuririmba ngerageza. Aya babyumvishije kandi dufite n'undi mushyitsi dufite n'undi mushyitsi bamwita Ben Mars. Ben Mars, call me the king. Ben Mars, wagwane my people in Peace Media record turabakunda ubu turi mu kazi kose murabizi ibintu byose n'umutekano n'uburyohe. It's your boy Ben Mars, call me Nyiri Noti, I'm here for you. Yes, nta kindi rero tuba tubasaba hano kuri Peace Media Empire cyangwa kuri Peace Media TV, mukore subscribe first. Mukore subscribe hanyuma mugende kuri cyogere cy'Imana naho mukore subscribe kuko ndimo ndabateganyiriza indirimbo nziza cyane yitwa Igisabo maze iminsi mbibabwira. Kandi nanone dufite pianiste wa Danje ari nawe producer wa Peace Media Record bamwita G Bruce Mentola. Mugende nanone kuri channel ye yitwa G Bruce. Mukande subscribe ubundi ibintu bikomeze bigenda neza, dukomeze tubaryohereze. Murakoze cyane, mugubwe neza. Genda icyogere cy'Imana, cyogere a call big one, super artist every day I'm alive.